umundi no kakuma sako na nundo mutongo TV ni nena sindu nzio na sia ni amuke kwa chete ni sembe kuku kenda tu indo ne kabinda kasio nenu ko ni mubea nundo wa ndo chaba na ningwi kwa tia kana itu indo na ndeto nzio na sitoma kwete lato asante. Okay, tika lipo kukitu. Ni mubea muno. Ndini wa postela ati sawo biseti mwitite expert wa maundu mautongo inaendi. Kwa kikamba temwita mutaalamu wa maundu mautongo inaendi. Tiki ya kana utaalamu mautongo yuwe na buona. Njo kutumiti kwetie ba nekenda. Tina ina nise maundu mautongo yubaandi ya Kenya. Right kuma kwe president. Gina kulawe ko nde pyo ulani andotama MCA na women rep. Nundu wa kwitha tendo na nisia oni wa Kenya. The future of Kenya. Nundu akwithiwa amuika nima isemo no metho makini include one day no positions lakini tena namba kubika bau uweona oni one day ya Kenya Williat well uni ya Kenya timu thogu twasenzia nundu twine buso yao suwe ya nundu tukalecha kukaende undu kwende ukezethia kwinangusanisio bumangano na kusindana tukalecha kindu tukikaendea mwaka ungi umwe wethe ya Kenya alika bandu bathuku muno na ni olika bandu bathuku muno kethia kumumia ni pethina na nundu kisibata mutaalamu utongoi no si andu no lazima na andu nimethuki na no mende mama ne mundu ni mutongoi wa muthemba mwao na utono ene wa title nene uniki nyendo kuma Nairobi ta head of service delivery unit kido kuma Nairobi county government na dokumete binda Kidero ya Songo na dhini kuma binda Sakaja na kuni ndani siasa ne binde ingi no tongo miaka mbingi kunye mawiyalane ngano ndo tongo na nisoma nyesoma adune ka PhD in international studies kuni nisoma adu sindusuke the atiki kunena utena kisomo nundu kisomo kibata muno na kwa youth ila twisobika ndeto ni isusia ma youth ngo kwelesia wese the youth musio ni wewa kana muika musio ni wewa na ni manenga example si bibiliani si mabukuni na si history ni. Thank you. Yes tutana bako dhiku ni maundu meba nundu watu atuka sense ya ndi ya Kenya no ya ile cho ko kubino tutavye ni maundu meba ukona mataende ne sandi ya Kenya nikenda maybe twasie alama kwa atilile kiu maka child yakana kikabindo kikaseuba ndi ya Kenya either yenze uni nwesi ila wewa tene mukambani wa inga githito ai makwata haki na dino lozio tukantio ba ukarithia nundu twithukiwe ukithia twanena na ndaya na uguo pe ila munewa kuna ina maandamano azuma yai mailo memoka ni wewie mali ni wewie ba masako ni wewie wote ni wewie matuke twina kila vandu na wewa ona Kisumu na kula kundu kungi duna weto na Murang'a na kundu na Kiambu andu imetiwe kana imo iwe nizibe tofauti ya kwitwa inga hii na we kwawa andu imo iwe na askali na ale muone kai mo na askali nangi mai moma ni kamo iwe no wethe abena makana ukithia ni waiwe ni musikali kana ndano awa du ukithia twin andu maina akwata haki yo duke kabatonde kandu makakwata haki we muzumbe no natatie elo naize no asia andu imeonewa kasamu na unokukangi ukungamia mubyozu yetu Professor Makaumutwa no kungamia kunenga andu kasamu alameti wesia nasio yani compensation with the maibwa with the mane wakasamu mundu ndaibika wenda ibiko mundu ndaibika nundu ila ona dhumu ndio na andu azikwa mfano makila mundu akanewa milioni 10 ndizika no lona uno akwie na tunathika ana the first Kenyan kwithwa a trillionaire kuba impesa itona kuanda kame lakini okasamu kanini kasia hii tulei ni kwa vitiwe ikayo ndo mutona ikona ka no kwasia pole yes kuthi maundu ma transforma muthembozu na ingi twisi ketuke ba maundu ma siasa siasa izingi bie muno mwaka angililia Monza na 27 ni tema bwe baza muno ila andu mautina manene tokezea mtu amwe measia tamu ino kana nusu nyinona bena uito nundu uito wa muthembozu no tumandu matathukuma ona guo mundu ila wa muki ukibaki seseni twende ila wa mukie
woka baki seseni keka ilika lift uki umangitwe wabika ba ukatabu onsuo withio naona witha wako na simu tukito kazi ekayo ko monde peka ndukekeka bina ke serikali la ya tuma iteka uyau nondo andu mesi mekona siasa kana nayo ikebitisia ukethia ndine kama undu kwa haraka nundu compensation ya ile ndio ikiwetene na eka compensation ala mawaini to ile me akwate na serikali kila chonde cha dhanie inengana lakini thiwethia andu we me street nundu vesi ndu mathiwe na mayanewa yukezithia bena chao pena uito kuo na mwese aithio na kuno wibitizie Caroline witwa Caroline no ukithia no wibitisia withu no wisi babe na sheria cia mutongoi mundu aile kala una bitondu nona uthambite ukathea piu katunya neza yukethia withia uno ile nda witunite neza lakini uka ba wikale uili ou ukezethia no uwe yanangia ukethia ndona lungwa nundu mutongoi ndina we naku na itu serikali ile uyandu mailonze la serikali malonze la nundu ndi kondu mabangi no zinidi serikali no ithita ithu tukitete andikwa ndio lambe kuma niandikitwe ne kekadhuba hiki ndio kietawa devolution na devolution ikasia Nairobi County na Nairobi County andu matukaitu kasakuana na twasakuana nunisi twakiti alama tusakuiye matwandikie ndio alama twandikite tukaemwe kondu mekwenda maemo tukulia exactly maemo tukulia na undu mwene thanisi kana mutongo yandika waniene nthi na ila ukona mayatiani yaku in the streets meatiani anundu kwithia kila twatumia atongo imima keke ticho mekwika anenge nyene nasi yakwatiania na tinye katibo nako nikaitie kuatiania ni aki ni mailite kuatiania no atiania malite kuatiania mati mio ya katiba maikaki mane maikadi in the streets na ibanga ona kou kila mekwenda ni kindu chailite kwitha kiyekwa ni watu tabia maundu maingi na amwe kama inanda majini chao kila kinatuma amwe kama andamana muno manenda achao nisi ila mwika mambe mwaka muthelu nwisi no mwaka muthelu andu malilika na muno matuku 25 lakini nondo tutwe wao ngiyo na kuna alama ba studio to observe a minute of silence nondo Rex Masia yathikie toba mutitoni na yakwi awayo matuku 20 kuwila wawe matuku 20 wo kindu kini choka cha kwata ndakame yake nitabe undu yoekie nondo nicho chongele kile mwaki bikaba kama matuku 25 mwai wa tandatu mwaka muthelu peki ka kindu kitaoneka Kenya no kwembiwa kana andu no maibunge na makavivia na makananga sindu no kithia andu maina kindu cha malikite ngoni ukethia mayukia ona kisasi mayukia kiku nela ukiona mundu muima kana mwana muku kana munini aiwa abikitwe pandu ukethia ona kiku ndio ukikia bawenda mundu zwa umite akona bakukwa nikukwira muwe kutekwikala mbino amwikela maindi mendai maiti na kisungu twenda corruption is too much corruption ulosanini mwingi bie muno aya andu angi wandikite mawaziri mayutho kumawianeza maumye na ku ekoti no utwathite sindu utunenga na indi na bill ino ya finance bill eta finance bill no zino amwika makamba imeziki zongo na masoma tajuni ukutabia na watu pa school pa mwana ubikiti miaka osoma ote school na ke tukamanda kama mwana ote school twenda twilo tabwa ichao kuwa ndo mezi kwazia finance bill ikindu tuikatinde tumandete ndoto siake gamba bu nibo nikanoneza sindu chitu maiti olusa ni finance bill no kanayo na mawaziri amwe makumabute ai kwanza maiti umya onde wandike na andu mapuza na ndienda Patrick alete ndienda kupuza nondo mwaka wa miongo 5 na ile 1952 kwa ina kindu kieta state of emergency in Kenya nondo amaumau ila cha ikuo andu ala makwatiwe mayando thanda tola twisi peangi makwatiwe matoto jela tunini lakini enda mesikie kwa wingi muno na nene na hicho kitumi umwone wake we statue yake kana visa yake ba Paul Ngei azume thanda tu Paul Ngei Biltal Kagia Friend Kubai Kunkarumba na Chenganeko na wamwizo wa Kenyatta ndio andu azume thanda tu andwana maima muika andwele no mama yatumia na Kungu Karumba ina miaka 50 Kenyatta ina miaka 55 ulawa munini ngulubu nesu yata wangei Paul Ngei na miaka 28 na
ukai recording sia Kenya National Archives kana history onambika kapengoria bala makwatitwe geinewe watete aya na nona niwe wai munini na ina vina ku na mayai makwato matanenete kuma na kendwa kukitia uyathi youth ne mamata muika ni wa matiye ono mundi ni umata nundu meana me represent 67% asuma youth na baadhi Kenya undu twe na 67% to 70 din kusema ukweli 70% me majority maito no tu ikani majority itena akili na indi binda ila tu yandu mama mie ndo nini ono mundi na miaka lani nayo pe ndo iso makwa ndo anini no kebe andu asua nini pe ndo masomie umundi nyena na soma onamo umundi kuni usio ila tu andu mamuika me utunenge buso ya kumethukesia tumethukesia na tuikula ziangoni zito na Kiswahili labda kana kabe undu kendo ndabia labda kana kabe undu kendo ndabia na indi muika tisiana muika ni kuma miaka 18 bika miaka 35 bila wezi kutika andu mamuika itukama budhasia na nwezi andu athi sindola meomba no mundi mena miaka 10 ibinda itu nilatu amanatu na miaka 20 kwa mundu na miaka 15 bika miaka 30 twalo muithukisia na no kuithukisia na kuithukisia kwa ibe thagua tukamethukisia tuona kindu juke ya ile twi malunga nuzi ndulunga kindu tezi nuzi mute we kombala ni wokomi ni woko ulunga lakini thindu wenda miti yoke ya kwa street wenda ciana ciuke kwa si straight we silete cia iloka silio mutaalamu ni ndo kutungo itina tiende nesa ni waweta kikuki cha muikamo wa wabo itina na yu onether and no meuka kwisa compensate wana misika ni wambesa mbingi wona serikali alite kwamba kuikata nundu tio sio wetele makwe kyo meo ya meatianio na musia yesa kusakuwa mwana wakwa ne wowe ile ayatianite ni siambia kusemba nyingi na serikali nimendi beike na ke ora serikali alite kwamba kuikata nundu kuwa ando tiko solution na uyesa ima kila kitu mama atiani akiisa kwikwa no serikali ne nene tuneka nenyo na ando ingi na uno munyo kutabia na ukatwika wembama tu na dio alama kiyo tabwa ne serikali ni timundo na ni institution tuo lakini nda itongo iwe mundu nwezi for example school nda ine sito ya principal kana head teacher mwalimu la munene kuna ndino ya Kenya Kenya na pe muzumbi tutono kumya muzumbi ukamuia kando ukambia onena sindu sia Kenya pate muzumbi duni muzumbi na ndo ala matongo ezi ndino namo maethiki na andu manenete kenda uni matunenge assurance na kisungu matunenge wikwatyo kana uni sindu ila inekikie eyo yike kikainge na mata na mbonenga na pesa isu muzumbi akekaoneza nundu andu no meta wa Bombers of Kenya andu meta wa KICC newe andu azuo nde maketwa ala mete iwe ni siana kana andu mo maketwa pando ta KICC makanenwa ukwende tusie moyo kutekila onengana uba tukafanga nena kutwamina show tunywe chai lakini ndidiba mukawa ndiba chai wangu nezi muna ndikuya ina kwebya chai kunywa duwane onengete ndaiya nundu iwe na kwebya chai ni yane nathi kindu moyo ni kunena niwa na ndeto nituma ngoya mundu ibova lakini mbeza ituma ngoya mundu ibova kwa kila cha ile ikani manenu kwanza keka musumbi no tona we mwene ekakutuma ndakatumba pezi nduita ndao tomanwa pezi nduita utatuma munini yaku abuko mimaku wenda akuitwa we mwene musumbi akazi andwane mete bake ICC ninene na mota nye musumbi niti wekeo kwa ndwalangi mabetisie na sikale ala mewetangwa kana meusikie na ikusia anybody endwe na anenepete hata na yasia onakenda itusiane igwe onakenda tuile nyata ninguma umya onde kenda Kenya ni nene kutiando zinizi bandu babika onakwangazi masako inene kuteinye ukithia ndina ito ndatusia kwa ba mutongoi nundu amabata makwa na wo wakwa na ngakilia ngazi masako inene kwichao kuinye kethu ngoko nena ndeto sia chao sia kwanga masako na kusubia masako kumuzumbi ke kana utona wala nundu ninezi ona nitwithikeiwe
olo education na translate na nundu ni wake kamba andu amata na mbonewa undu itandu bomas undu andu maenda ake ICC undu muneta ni ake ICC mwasaini yawe na Raila itandwa uyo weka uite asiai ananya na andu mandu asu isa witi nene muno no ile bai mundu ugiokuka otio we anene maslikali uiva weka winyibetie unene amo umepole nundu andu alangi nundu andu alamo meti wesiana sio no asinu yose atua andwala moyi siana andu ma Kenya andu mata makwetie kwikondu maile kwika mowa omana tulika kwa nundu watu tabenge waya Paul ngei wasia alikile otongo ine mundu wa muika na pe kindu kimwe andu ma muika mekwenda muno ketha ni kibitu kithwa inclusivity kana moko isa kulikwa in the senior positions kana mautongo nyanye emene nange ya utongo nundu akwithia measia andu amwe alama nengetwe mianesu maikuelewa mathina ala mekwikata meke kuisila tandu mamuika ni wa matabia wa metisiana andu ane me reason na ni kweli ni wa wone ma reason ya ndo cho masukumie president kindu kicha finance bill akibetanga ni kumaanisha ona maria atiania menda o kwithukiga tu ubungu but now utongo iwo pande ya Kenya wona ni wailite yute muika nda ilita no si nzao isima ngombe ya nzao tisema cha mulau nenda iwundetwe ikamana laini lakini ukoza kasaluka nini ukakalicha kaime katembito mana kenda kaimana kaenda kaite memba kana nangete laini muikola twina uo munde menevuswe nene muno nevuswe yao ni maiketele nyendisi metinde matetele mayaje inclusivity onaithi bala tudukuma tuya itandu mamba isito for example ndia itandu mamba yakwa kana kamba maka street ni mandete newe wia kila nina choicho chatumie nene wa wia umundi kwina ma youth umundi tabi ona minister wa Kivu engineer uno mundu munini ni kuna nengi mwana kiongeo PS wa majuts firikirini ni mundu munini na dhuni kenda with andu muika waelewa pala we umbithukiesi ni kwindwa siendui ekaetela wine wa mundu pai mundu kaonenga tabia sia kunzeo na mikalile ya kunzeo na woni nundila ni wetie ila ni wetie bo wandu ala maika pengoria nasia methanda tu ana my youths na utwazula wa munini ni Paul Ngei kwanza tunebuswe nene akamba kumanda mayouth maitu mambio kwenda maenda owo kumatene nundu Paul Ngei ukalilia maikwatwa na miaka 28 lakini kumaanisha nda kwatwa mudhonosu ambe onene vinda ambe tene nundu kazilia emanguni wanena emakarele wanena miaka 20 kulikonde wasome yani wazia tuende na kubinewa ni mukoloni wenuwe waile ipanga na ndinenga no mundu ungi uneti wo mituki wa youth measia muzumbe wito wa katatu Mwai Kibaki Mwai Kibaki aumiwe makerela isome ni miaka 31 au mwane kinata wakatwika executive director wa KANU na alikabu aende Michuki au magwengi watwika PS Matiba au makula kuma atwika PS yezo tuka minister muika ku na itu twaina first chief justice wa Kenya first chief African chief justice kitile wa muika lakini ndaoswa tuike the first chief justice wa from African wa Afrika nundu aimukamba kana aimweu kana icha nundu aimusomu na kiso muongela oengala kwikala tabia nisipe tabia nisi ukekala we musomu lakini andu mayona kisomo kuni ngwaze muika ninguthudhia muika witu akamba mende mena choni within mena kielelo nina school nasoma na ni school inaambio kekalata mutongoi imekalata mutongi ukezea hivi myana yoka na mumeonewa across the world and across the country ukethia myana inengawa atongoi no tongoi una Daudi ndasa kwite ona miaka 10 yakendo
na wetera miaka 15 weza utwika musumbi koguo utongo wale waku wale oneka kuma tene undu unena ukethia ndwiki mwana bolili ya ubua etu kumaumanga kana kubutha cia atumia o we kala mikalile misio mikalile sio no kaonenga utongo wa tutabia kana kate wa maybe group ya andu 10 wethi andu mamuika nika very small percentage kana ni kidungu kinini muno ne chao kila kitona utumai andu kana batwika kana andu amamuika yani ndisema sia hata makase we hata manengo tomboi ni matona kuutwa vibaya na ndicho kitumwethi amen a small percentage ya andu mamuika nende yutu awe tafikirini na tawe tosu minister wake hivyo na wake osu wake nda nengu after kupush wa monoma youth kupush nundu wa positions wanawafikirini likewise and they just know a little na wisi ya ila tambe ya ukuna kura kana amambe ya unengwa mianeso ya mautongoi wethi abe na recycled o au mwaba alikuwa ba o au mwobu alikuwa bandu bangi na pia ona kundu kula kwi docket sama youth kwa andu wako their past youth na pa umi wo mundu wo ate youth pa etongi ni chokele kituma wethi abe na wiyoso unenga andu mamu ikotongoi no ondu na weta utongo yunenga wa mundu la we tayari kutwika lakini tia somu na tio meta sia lakini kwa banenga we ndio na dui for example umundu tuketa election masako netwetia MCAs na uyongama nalangi mayongama amwika onda mayongama first of all bai mundu bata wakongama babu twamba inda twitikile kana bai mundu sietwe lakini waongama nwezi ila ongama itikula noetie nyaku noetie au noetie mukou na no mona ndwa ile mayunenga mundu ngi mukou kuwe kunu waile kweyombania ukezethia ila waambio kanta masako ya MCA MP kibila kilo kwenda senator women rep governor kilo kwevelo kwenda ukethia nduenda kibila chunundu youth in itself muika wiwoka uteno ndonge uima no tongoi dutethia ukenda ni wina vinda mwingi lakini ndo utumia undu baile na ni waile nda wina vino suwa ile utumia undu baile kuwa ile nda wile umbani utwike mutongoi kwanza wende no tongoi ndeni yaku na unundu ila wathi wete onokalia records andu ala twasa kwani 2022 muika wangamete mwingi ndio muika wo mwene ondu manebankie mathi streetini ila ingi mambia ilobi benda baimba muno ilobi 2024 lakini mwako noni manaye kila bandu bika Mombasa ondu munebangie nanzila munebangie nasio mwemwe bangu uniki muketa na bandu mukazi ya dwi bindaye nitosa kwana na nundu nyi watu ni mama tayumilasia ni mama tayumilasia dimu yumilie na mwasia momba ne bandu mwasia wetu isi Wambua umete pamwe na angania na Kilonja kaitusa kwe Kilonja Wambua tele binda ingi kanondonge nondo twa we Wambua walikawe na Kilonja etu atumiane me utusinda ndi undu mwabangie no mubango lakini mwa ibanga pa mundu kauma nomba ona nuonie atumia menda kindu for example ngenda wakitheka ndombia ni mukuu ni keka mwana kawe kitheka kithoa nola ina mbeza nola na batakitheka kwa du for example dina mwana si bange na yetu mebange muno kwanza tumaike utiwetina maika utinda maiti mane wa affirmative action kama mende kwanza mea ingi nundu Kenya no akane mwingi kuyaume mwale utumia nambezu yenu mukaimukasa kwa tadu furona na for example tamasako governor ni lady senator no lady kuma sako itu ikitenesa diwa mama zako mwale azia duma ne 1/3 not ya kama mama zako nundu dina mone dina kumaliza diwa kamba mama zako twende mundu momwe ni wekanesa lakini mundu momwe anatuye kibela kita women rep ti necessarily kidengetwe mundu muka ni kwitha kitwa women rep no kiunga me mundu ume aketha ni representation ya chao ya kama Machakos County for example so mundu tudai nake lakini nayo same week pewa na agia nandu in fact try studio TV yo ingi nyena mia nyeno ngenda unga mwilobi women rep no ni unga me ila na mata bizuma ambia but you are not a woman na mwa kwenda we women rep tikwasia we mundu muka ulungamia interest siaka na kungamia interest siaka ti lazima ndo mundu muka du mundu ukenda no nani unda nane nana unazia du wabikie du ndo naisie
banazia pauba bikie kibila kija kama na sita twemunya kija tene senator twemunya nwekanga hiyo lile kana kija ai ja mimi mnono mumye yena no zikenda umemende bena 1/3 ona no leta bipia ndo azuma muika maikese kwa sia like nde cha governor like kicha women rep pai mwanya wake women rep no yethio mundu ume lakini na kwa ndiso kandi moya hey wetongosia aka ata utesi chao mathina maka the same way oba atumia akuma nengetwe myanya ya andu mamuika metongwesia amuika ata matese mathina mamuika liu karo akangotabi ndio twaile kwanza kama kaende umaende na ondeke ndema kambi wasamia ndo usamia twaze constitution in essence kenda within it to say we men representative nondo hivi tuendana main representative simply nondo ni kumaanisha first of all ila ngai watombie ambiomba mundu ume okay di mundu ume amumbe ekala aona mundu ume o ndekala tena mundu muka su aomba kuma waune wake ko mundu ume nenda ezi mathina maka muno pyo kwanza mundu ume no mathina maka nichuoni andu ala maso constitution anwezi akamba mwimbe muno nondo chairman wa constitution yeno to na ngave yona ya service devolution aizamba kitonga akamba mwe kuni moko aizamba kitonga nila maikalende muona pa impata wose bya mwana wa men maina we mwingi muno nundu mundu umene ndaelewa sindu siaka akamo mamusangi muona hata tute umwelewa na duko lakini nundu no kibila kicha women rep constitutionally kikwali ndeni ya katiba kiaitwika na mundu la ukosa kwa women rep ailende mundu muka lakini dinundu akanundu mwenda kuyambunge mwetu na kulika mwingi niko boya andu maiki otinda maendete bau enda imwiti bila ila ingi sina myana ya umena aka kiche tawa women rep kana acho nundu nakuno wakine waza kwa mundu ume twikuya wiki utinda wikete skati no yeki ya no ndo wende na ukiyete nesa kibila kinundu ithanguti sine ya Daily Nation kana ya the Standard ya cia wa empower mundu muka with wa empower mwana isu ina mubango na ikuya devolution no mabe ina brighter something brighter whatever iwetete I wa empower mundu muka bana sia ikala to study ya sia kweli wanenga wa empower mundu muka tinaze mundu muka with ya wate cia bikasiana siake yuke oto acha women rep okay twina sia cha ilo ne wa mundu muka ona mundu umeno eti lakini unukuona ka point ka kwithi wana mundu muka tongosia aka pandu niwe na sia hii nundu nuwesi mathina nazi aume maika nina kindu kietwa women rep nundu ni ukiatia na aume andu maitu ni mwesi akamba tuenda aone na sindu sia mundu weki na watu tie niwambia othio ukeka bulini akatusumbwa zamba kitomba ngai wako niyo ya mutsio muno tweka musumbwe ake adi umwe ko uaka maiki we sindu sio siaka na ume ibila ni bingi muno ondu muntu wamwe ona sio ekai kwikubika bandu mwambia ona tamwatu iki wiki ekatunene kaindu ka ningwi wandiende icha ndeto aka ya wa empower mundu muka inda wa empower ndi ene nyeka mutabie nye nengete akandaya muno ndaya pyo nundu kaundu ke kwa mundu muka ene angili emu mundu ume onandezeka hata ako ni watate kito tilo buna inde tiasia tisonge baumbe aka ni mane wendaya na kaundu ke kwa naka aume ni nini matonokeka na position isu ya women rep position isu ya women rep alame omienda isu yembuzwe kana ina mbuzo kindo chukitie we aka kenda manena enaka mo mamona ziondo mekala taka exactly thank you empowerment ya my youth yende kindo kene cha we kana no ndeto tikete kukito iso mukamba sia kubulela tubitityo tetele 2027 yuke with etaila empowerment ya amuika empowerment ya muika ni kindu complicated lakini na ile ukinena banga ngakielesi undu nyenesi na witu elesia wiso kotuye tawe mutaalamu na maundu ma utongoi wiona ni taile te kwitha tiyamba kwika andu maundu nikenda tase nitamwikie yu nitienda mutu kunie kura nundu atati ingi masasia nenda mzuri kuweta kindu giki 7 ni masasia
ila me umunenga sindu maende na manda ibila mwitha mwende na kwikata kuthoa yani aende na kuthoa ikula kula mwi na mundu su athnengwa kula isu aithia yekala kuya mbungeni kana kula wanengiwe mwanya na yula na lama monengi na mwititie maendeleo mundu su asiane na thowie chao empowerment isiendeye when it comes to leadership no na maundu mamalite kwithwa mayikai nikenda withe nita wakwata favor ya kwisa kuwata mutongoi na mbe ni maende ni mawoi kana ti mawo ni ungu nena kwa empowerment programs ila siende ni complicated nundu complicated kwande nundu kwa ndo ingime as a team awo na kwa ndo ngime as a mawo na ndo makaumila makasi maina kwata na ngime maumila makasi mana kwati angima na ndi masi mana kwati mbeza nini na ingime as a mbeza ni binge ko kila kebo ni kwendwa we empowerment kwa ndo ikindu kiendu thino yethela kwa ndo makenda me empowered they do the lendela panda makenda me empowered pai pandu pende abena kindu baka mumelo mundu omwe utethekete yu thuku aingi makenda matethekete lakini du empowerment ile wangu le dikeka mandu mambai kalwanthi makanenwa na makakolwa no kithia ni bakuwe pinda pai kike kindu i tamituki ukeze ni twamuka piki tukeke women empowerment kitwi wathi withia ingulubu ina tomana ikalilwa na science ya uo kana tisi ya uo mena mubango mwao ona ndwisi ndo mena uo ukithia na pesa ila wiwi andu mazima na ngiwe mbesa nini nundu mabesa isinda maana lakini kenda mwana wa mbesa na mali cha kaundoni kinandoni chocha ikondo mainena kuithwe empowerment ndio ndo nacia ina mausio amwe na mauthuku ne mo maingi nundu landu mauthi makathi bandu makazi emane wa pikipiki othuni no ni prime minister Musalia Mudavadi no isi pikipiki landu manengiwe na sindo ila cionde manengiwe maiti kenda iregister ni meonewa bitu manengo kabinda tuonekana imeiko lakini bitu empowerment ili ta mazako nizidi kunena ni kindu kisio kika empowerment ili ta mazako twinda twilinesa nundu governor Masako niwe kiota mama ona kwisiana siangamu sia mitani kila kia budget kila mwaka kwenda ina siana ikatrain yawa siana ngili mwe na maana 5 dile wasenzia siana isu ngili mwe na maana 5 no itwa abandu kila mwana skuli yakiwe skuli yaka wogezethia no motumanu na ni wanewa kielelo dile mwana mama athi osa siana kuma Masako yonde akaitwa abandu akaitrain eta Machakos Youth Service akaitrain mwisi mundu munde kenyeno twina shortage ya plumbers umundu tukema tuitwe plumbers taku Israeli kuna ikao ila ikwambia kwakwa ukethia Masako twembe nundu andu matrain plumbers kuyandu Kenya utono udio tui ukamana mundu wa kwakia na mabio ukethia tumuona nundu angi maeketo the polytechnic muona hata sita Tulat Village Polytechnic tasi andu ala mata high school lakini ukamana umani wa moko umani wa chao wa moko wenda akisomo kinini kana kite kingi muno nundu ukalili andu azimezi kwaka amaina kisomo kingi na kina mama nuto no dia kosa kama empower isu the empowerment wenda juu andu azuma kaete we sia line isu makaete wa landa makaete wa mismeno andu imezi undu meka nasio du challenge la twina ndala me ku empower me di ukethia andu du musumbi atomando mombani me di musu MP kana MCA di umbani andu make angi matezi undu mailie andu angi mangamu akato ukethia ndana atu andu ala maile ukethia du pala bena changamoto kana bena thina ni alama ke yo tumwa mwizidi weka tumwa wete kindu no yete kila kithuku we niwe muthuku for example you ko with andu masai kweli niti kuiwa na by the way basis amwe ni maondo waweta amwe ni mabenefit yana empowerment hivi lakini bangi maketa hao kusiwa lakini ula wailete kutula mutinu nundu mutongoi katwa so on family settings ndu isema thina mamusio su ndu kana cia na isi ikosete sabuni kana ikosete leu so ila woka kunengane for example ina fees na kuwaete sabuni mwingi mabwangwa kana maybe me no sabuni lakini maina fees ndu namba kumanae thina wa ndwani chao yu otondo kwa ndo mananenga wa bikes na kwa ndo angi manenga wo sindingi yu kwa wete ama nanenga wa tumota ni wese no nase kana tumota tito thuku ni tuseo lakini baya siwa ungu munenga kamota ena license
ungu munenga kamota ni wisu twa maya identify na buni papa uma ene ndime kwasia tinetetheka kwanza kindu wala mwatetheki ni nitonyo mukisi of which maendeleo ni makila mundu makosa bai nizi for example tunenga no example dima zako kugwe governor ila governor wazi kwenda program ya youth empowerment moke ando make wa MCA endo ete ando atano pa masakute twi ward miongwena ward miongwena kila mundu ayi endo ete ando atatu nizi atatu ni mabika wa ona ti atatu ukiwa ando 30 wewe wete ando 30 mukangili mwana chao na maanele kumongele sio kenda moke kenda ngilile ukiwa 32 ete pa you kenda pe mundu award fulani utaete ando kana waendia aete ala mataile ndo no blame governor misi ona tu ukita mundu tukamukitae mana newa kizili jasi ya ona kamena mundu lakini haki yake munenge waelewa nundu muzumbila ikalete ba state house na yasi ni waenda na empowerment program ilobi number 1 ni governor wailo nuoka ukasunga ndicho kisungi chake nundu minota mwekwenda na empowerment ilobi governor yake di na MCAs na MP okay adina MCAs na MP na senator na langi ya tongo imaike bila maetu wandu ndanyini no nieneza governor wa ilobi sakaja ainenasia simulisema mnataka kawash sindio hii sina hii kikundi simulisema mnataka pikipiki kwa hiyo andwala mena thina kenda haya maisi maenda pikipiki na maisi utwa menda ima kathosie kana mekiondongi ndu tono ndu mundu wanengana ndu tadu ukaadhi wana yemotha ukendo tena appetite yola kana ndu na mayema utanyika nama na we ite ni kuikia nama ndu tono blame ula wakuikia nama kuko kubeti blame andwala nundu utondo tunangangelekanywa mundu isakaja andwa ni mamutabise tuenda kikundi ukethia kikundi kitongo iwengania kikundi kitongo iwe karo munaize mwenda cia laini kikundi kitongo iwe mutuko mwenda tumota yuo ni bote weta kwitha ni wisi andwa maku menda chao ndukeso mate akila mate kwenda makitumie nae na bado mese makitumia nae measia tita matetheka na meende na kubuo mubango ndu andwala mena karo mundu la mwakosani ula utwa andwasu nundu musumbe kiondo nani musumbe kiondo Isaac weye muthukomi yake ni nyene bakwe no Abraham yeye muthukomi yake nyene bakwe kuthi yape kana nukumambia mwana wa kibeti cha kuma kwa yato umete ayi amwete Rebeka ndu musewa ayi mukobyo atuma mutumia na akini amwete ni wekiu ndi mundu la wekeka aitie mundu unge ugethe aindio bukona ni aitie mwitu kuma ba Misiri amwete ndu Abraham denda abetisie nundu waizi nienda manthe ya mwana wa kibeti ya kuma kwa twaumie enda juu kambete na athia Rebeka na wethe no amwete chao dikeka di mutumia ono wake ngiwe ni muthukomi yake na itu tuyatathukomi mama usumbe ila atutuma fando tukaite kindu twekeu du tuambiwa mutetia du manata na no twekeye du ni mwekeo waelewa du twaekiwa na itu twekeke du watu tukanena osinduwe withe no kimena kitena kitumi pakendea na kimena kitumi ukethia du kama ukethia no mena mundu no kumena na andu angi onaeka neza ndaneka neza na ni wiki neza noelewa nizo nanukite bane taduna athi wanzia mundu ngona ile tonywete ngamu na iwamba the yanzia ndio mundu ngena zuti takwa na ndaye unawe nakwa kundi tonazi ya mundu swi mundu kutio for example na athi wa banu ndo na athi wa mundu ibwa kwanza takomie mikevene lakini no amba the yanzia kundi ba credit ki kwake ki yazia ndane ko mundu na zuti takwa kodi ni bailenda kimena kilio na babe kindo wanenga ndatekemwe twimina kenda twakumi nono ndabia ndo beka ndo kiasio kaende na mazako kailo wetwa kindu cha ile wetawa okay ningo unenga ndatekeswimwe unene 2027 ni ukite na tawe mutaalamu wotongo yuko kwangelekanio kilungu cha 50% cha ndo alama kedha maiti bila ku na amuika meba utose 50% ya my youth makwate positions isu wese Kenya ni yeka londunge yuwe kwa imagine wasisia
Wasi ndi kwenda quote examples lakini kana sio generally amuika mathi meti ku methi mekata makuniwe na makwate positions isu 2020 ili utukewa ya magavana atano manengwa anini amuika aya babe ma MCA angi ala ko ne mabetangwa na amuika manengwa kwa kuna bisesu nitobya Kenya wona yani yetha iliata tithati utanu kana twambia kwa cia mauthu kumyama amuika yani witha nitalika thinani ungi wai wani wese bound baneka wayu ni ambo kunenga example ya kanisani kanisani wontho la withina ni asa waya isi nundu bonienda ona pastor ayoka preach wa muamuika kuyiki wa maashas mandu mamuika kuyanza ulosoma maandiko matangazo lazima akuwe mzee wa hiyo kanisa na ndi mundu wa muika no maana ngo position singe kuya na juni ndandie kula yoniki pe policies kana pe sindu imo sia lazima si kuna na lamese ki nao 2027 ni abika amuika ni manengwa mianesu yune manengwa kusoma matangazo kanisa ndo natabetha be unatuma kulo twai kiu nikikuendea undu kinaendea of course kuna mawaluku kuona mauseo ndio zongea muzungu aisie ndisiongea na kizungu nene ngo translate ya kikamba kele tukaka mne wa mwana kuua kaua anaweza kuinya no kaua anaweza kuinya no kaua tia ni kaua no kaua anaweza kuinya dui amuika makane wa mwana na maekete la mabithukizi maekete lo kuna wa mwana mundu wewe ona nacia tayari to mundu nundu ni ndailobi ne kulia muikola ndawo ilobi o register kula ilobi withi ya mundu ekula ikuku na mwamuika nundu kumuziku yatumia mali ta yena mekala kuna ngimasomera ze kuma se akula ku lakini we ni wasomithiwe ni nyaku ne au na community na wathio kala ilobi ko kumako lakini umaze kula aku ukaete kuku no loza kuona mwinda mwina relationship nake na ukatia ilobi paloto na kuyaka taduni nyene na ilobi constitutionally twaileona wa 20% niyo right ito lakini right ndunenga wa mana nizi du right ya shelter tunaona ni nobezi kwetu affordable housing niwe inetwa free housing sitwa affordable kogo na isu affordability no it is a cost no elewa duna kumuika ndoke kalende wezi ukane wazindu mana nundu ya isu ya constitutional right ba ilobi constitutionally twaileona wa 20%. Kwa in other words twailenda na 17 MCAs 3 MPs na ibila ina siadhi ulo women rep senator deputy governor na governor kemwe isi tuenda ta community na nisu constitution kundu constitution ya asia obviously kale kulingana na yani population undu andu magbai undu sili duko amuika kendani mwenda musenze esenze nenu alama kala ilobi Mombasa na kuma na kuona mududhie muikola wa kundu takuma zako kuma matuku onthe kila bandu wende tumwala na kila bandu na kuma zako mazinga yata kukuonde mavoko na kadhiani kangundo na matongolo muika mose kula kenda mwasia mwathia muwete nundu mwema koza kula muika telekana mukatinda munenete na twenda tutinda tutike andu maitu maulonza maulonza twenda andu maitu tukane maulonza ni nusio muno mose kula alama ilobio sai kula pio ni mwizemba kazi tukenda onde tunewa ivela sio nde cia MCA na MP kui mu register kula na mwitabia langi mambithukisi alama ikuilobi makoni simume osai kula bala mwikala kenda nundu dutene tozi ya kulo kamba nundu twaenuka December andu maikie nuka December nimenuka December menda mokete sikukuni lakini kwenda kuikunwa kula tene twakuna kula December ditu kuna mwai wa nana na indi ula wa service yo katiba kau ona tukakuna muthenya wa keli ukethio na nduitia mwana wa katano wa thanthatu wa chuma na wa kwambililia nurike kaweki to wa kwambililia withi andu mena mwana uthi musi menda maumie musi mwana umilobi wa thanthatu makoka makethumba ni wa chuma wa kwambilia maiku na kula na maicio wa kwambilia yao yedo lakini maamuka wa kwambilia wiani na matinda wiani maithi wa keli mwithi mundu ni wasaniwa ni thi musie ngali si niselewe kuchoka ne butwe ndiwe kile ndi bantu ba selea wa ubutwe
osi akula ilobi uko ni mundu aku ilobi na muona mandu masenzi ona akuno wisi ona masako yaketwa ni mbesi ilobi wote kitwi kila bandu ilobi nibo benda na ikumbi nene in the 60% ya GDP yani udhui wa Kenya wonde we ilobi. Asante. Masi sebala meosi yakura. Mose kula. Na mayosa kwa wingi. Mayosa kwa wingi kendai. Mwaingiba mukaingiba withio na payo ndo tumwika. Mwaingiba mwazia ni Karo, mwazia ni Jane, mwazia ni Duko. Maondema youth. Ukethia dinu ndo kula ni sio ikatalwa. Dimu kenda kula sio ikatalwa. Dimu kaingiba withio na twikondo. Bona ilubi tuonete andu maza kweto mena myaka 20 na maingi betu na natongoi na nime udeliver ndo ikawi ndo lika ni sio tongoye umundu kanewa kuni host no lazima ikaleta miao nondo na hosting ndo de tondo ditwendeva bibe miao bibe ndo atoteka tukilanga tukadhanu kanga ni miao na ukethia ni walikandeni ndio na mundu ngi mukukuwe maitele au ekalota aku yule ndi wanzongi ya kule yu ya kila kibubu cha mundu wa mwika nunengiwe position isu yetu ye mundu muimanga abe undu kwika maundu ko upe miao eleka atongo siando asuma mwika kwika kile cha ilite mundu wa mwika ena kibandi mundu wa mwika ena miaka 18 20 25 na alika bandu alika bandu atwika ayania kwa na miao ndino nenge good example nyini disoma ni ndiende na usoma niyo ilobinda na Botswana peka mwana kavu kwitu tunikatwanie wethe katwana na katwanie kena miaka 20 lakini watwanie 20 wethe atwe ili mutumia nitaundu muna keli tukakatwa kena miaka 20 wethe akeli kibeti kaikalata keli tu uni miao ndo my youth make okia na itu ando ala tusia nundu sia nisu ni sito tweke ikia si alika bandu yeka ukalika bandu kaima kwekala hata bondo baile kwekala ne ba utabika makatabikwa no system kuna mo no lazima ikaleneza maikatabikwe. Asante ndateke mote mine kilungu kala ka undu tutabashanikeko ni nda masako bena ndeto nzio siende sia kindu kita spatial land management na ukesethia na ku register kinda kita evaluation role ukethia mbese ile twale kwatira masako isiongeleka kadi na ku Kenya na diu na diu milela katani na diku onde na kule na mbika kuya ukesethia na nduke kwa bandu kana kindu kivandu ukethia ndu nime kwati na ndu withia dine alika level ya masako ni ambata ukethia dile we mundu ina kindu chaku wina kindu chako kina value nene ukethio no kenda kindu ta for example duke so mundu bala kiende nende bindangi tukiba wethe twanena na gavana wezethia siana situ mbingi bantu kana tukenda tukethia twino talwa siana situ siumete masako county ila sio some ya school sianza nundu ino nie siana sio some ya university sianza ikila hivi kama third year ikindani kwatia wia ukenda si Australia si France si America si UK ukenda siana si umete masako twina ukenda twino kilo toi kana kila ward twina ward 40 tukiwa twina siana 10 sienza ukenda nundu dinesi yethia siana imwe isome yaku ikila sia mina wea ukenda wala sia kwata musala wao yosu si unewa siana ya minister ba Kenya na mwana akwata wea atane olosani mwana akwata wea nza withe ni twaingiba withe na itu masako tukomania ba masako city nditukiyo komania na ciana citu ciumite muingo wake tata kindu spatial land management yani kindu cha ukethia isu ni thia withia satellite ukethia ni pisa ikuna wa ukethia ni kila kindu kibana ukethia kina plot na ibana kitheka kibana kina bana na isu itethia acio kezethia kenda ni mathina mana kenda bena kindu kienda kigeta emergency nundu bala tuende twezethia kenda itamwala nitwisikie mwala ni tunenga masungwa kenda matungulu makawa ine kindu cha mthembo isu ni itethia acio kia proper land management na whether na proper land management ni nenga ndo resources kana income kana income ya proper land management ni ambata na kila kinavata muno andu makuma ndita investors nundu dibala baende baadhi mazako no ithu ine buso ngizika no imesi kana no ithu ine buso kweza kuyaka estate town kana nundu ile kwa usuye kula kweta wakilimani ndi kwa twike no basi angoloba ndei kilelesho kwa twika angoloba ndei ndi bandu mahama zako ni ithu tialete na pando andu matono ikakuyaka misi Thank you so much. Yes.
na nengindweke ngutungie mubya nundu wa kaka mweso no watu tabana nikaseo lakini onakuya twambiye twetha twaseo na nitwakuna kilungu nesa saa 3 iyatilikandika 5 ndose mubya witu muno nundu otumanisia maundu asuma seo ni kweli nitona beno otongoi na nengi taso kwa tandu ta angi tungamelete ba withia Kenya tutwende ya nesa kwa kunengwa o mauta o maundu mautongoi ona kumuseisa mwendwe kangu tungie mubya nundu wa kwithiwa na itu na kusakua kameme kama bisa Mutongoi TV nikenda twithiwe mwendeni wa ilungu situ nyeni tawa Caroline Mweni wa Muteti na twithia na ingi mwendoni wa Samonza ndini wa vilingi wa mavuo kwa oyu tiwanesa.